Bok, ja sam Šat iz Elementala i... A još jednu rečenicu, reci. I rečenica druga Elementala, ja sam iz Šat. Dobre, idemo dalje. Ja sam Remi isto iz Elementala. Elementala za čudo Božje. Ništa, ja sam samozvana reperica i pjevačica neki puta kad se previše popije. Dalje. Ja sam Tino iz Elementala, sviram bubnjeve. Poštovanje, ja sam Mario i rekli su mi iz Elementala da ništa ne pričam više. Ja sam Erol, gitarista Elementala. Ja sam Rima, beka i ovu. Ja sam Davor, sviram klavijature. Vas je 7 u bendu, veli? A vi šta uspijete zaraditi? Da. Mislim, 7 ljudi, da hrani 7 usta, to nije malo zadatak. Znaš koliko ima Gustava u bendu? Da, koliko je Gustav? 10, 11, Da, baš ima čak i više nekada. A Zarađuju, mislim. Vi ste u biti kao jedna velika Kelly family, jer? Ne, uspije se zaraditi i uspije se raditi dobro, no, zbog toga što sad nam je fakat krenulo i ljudi dolaze na koncerte, kupuju se CD-ovi i totalno smo zadovoljni, ali nije moglo biti bolje. Ne uspije se zaraditi u nekakvim parametrima tipa, ne znam, magazin, tipa on neki veliki hrvatski mastodonti estradni, ali mislim, uspije se zaraditi. Nije sad da... Pa jednostavno zato što ja nemam dovoljno malo kila i nemam dovoljno velike sise. Inače da imam te... Pa dobro, nema Jelena velike sise. Ima dovoljno velike. Pa ne, nisam feministkinja, jer feministice po svojoj definiciji zapravo mrze muškarce, ali mogu za sebe reći da sam emancipirana, to da. Izgledaš ovako dosta liberalna, samosvjesna žena u svojim pismama, u vašim pismama. Samosvjesna žena u godinama. Nemoj, čekaj malo, pa se možemo malo ozbiljiti. Reci ti meni, jel ti sad frajeri lakše u liječu ili ne, sada... je to još jedna kočnica više? Tako je, muškarci se obično boje žena koje su previše, nemoj ih tako kadrirat, molim te usko. Muškarci se obično boje žena koje su uspješne, mislim, to bi ti vjerojatno trebala sama znati. Znači, što si easy going više, to je njima lakše, a da ulječu, pa ne, u biti zato što sam u vezi, tako da i ako neko ulječe, znam način na koji ću to otkaniti. Nedavno smo imali za gosta Mladena Grdovića i on je rekao da se repom može baviti svak, da to uopće u stvari nije ni glazba i da su to tekstovi plitki koje može svak izmisliti u roku od 5 minuta. Grdović. I da su jedine pisme koje su u biti pisme la 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 li la li la la i to. Ostalo ništa nije Grdović punio kocu. Nemam pojma. A nije, vjerojatno neki veći prostor. Ali isto tako ja je manjšno, svako može repati, isto tako se svako može napiti i zaletiti u zid. A reći da ništa nije popio. Ko piše? Tamo sam htjela biti, ko piše pisme? Svako piše svoje. Svako piše svoje dijelove teksta, a ideje za pjesme u biti... Ali ti si nekako najisturenija. Alo vi, šta je ovo? Pa nisam najisturenija, u biti frontmani ovog benda smo Šat i ja. Tako da ali eto sad se zalomilo to da je romantika na kojoj samo ja repam izašla tako full jako van. Ljudi imaju dojam kao da sam ja solo u ovom bendu, ali to je full daleko od istine. Nisam ja sama radila te pjesme, to je 7 ljudi koji svako dao kroz znoj suza uložio. Obol. Čula sam da svašta slušate u kombiju dok se vozi. Bože mi sačuvaj. Ja to više ne mogu izdržati, takav šund od glazbe, pa uglavnom ne znam, Tracy Chapman i tako, mislim, to je nevjerojatno, Sad neće priznat. Tracy Chapman, Marinko Rokvić i tako, mislim, Šaban Bajramović. Nema ništa ja. Ne, ali... Neću ja njih cintati, neću ja. Je li istina da vi slušate narodnjake? Nemoj lagati jer to se kad tada otkrije. Znaš šta?
Evo, samo ću ti reći da kad smo se vraćali iz Varaždina, da je bilo svašta. Dobro, ali kakvi su narodnjaci i to? Ajme, autohtoni, pravi. Obično ne možemo izaći iz kombija koliko je sve puno stakla dole, razbijamo tu mater. 1, 2, 3 Oj, rakiju, prijatelju mio! Ovako. Šta misliš o Vedrani Rudan? Ne znaš uopće ko je on? Da, znam. Žena genije. Jednog dana kad ću biti velika, htjela je biti ko ona. Ne znam, to je sve što ću reći. Žena genije. Znači, totalno si u to upao. Totalno ju podržavam i mislim da ima najveća muda od svih muškaraca. Dobra, ti imaš 6 muškaraca, ona pljuje po muškom rodu, nenormalno. Ne, uopće ne pljujem po muškom rodu, zakaj to svi tako gledaju? Uopće to nije pljuvanje, mislim, ja sam samo rekla istinu, neke stvari Ne, o kojima ti, želim ona šutiti. pljuje po muškom rodu, a ti ovdje nju fališ na sva zona. Pa ona govori neke stvari koje možda ja nemam muda, jer moja nisu još dovoljno velika. Ali kažem ti, kad narastem, kad ću biti jednog dana velika odrasla žena, onda... Šta da? Sponzoruše. Aha, da. E, to me zanima. Vi uvijek pljujete sponzoruše. Šta su vam bitne sponzoruše učinili? Ja. Žive. Ne znam, kad znaš neke takve, onda shvatiš to. Ne, mislim, znaš kaj, nemojte predoslovno shvaćati tematike naših pjesama, znaš. To su isto onako, ljudi pričaju o ljubavi, o ubijanju zbog ljubavi, o pijanstvima, o svemu ono. Mi imamo neke druge teme, ali znaš, to jednostavno ne smiješ predoslovno shvaćati. Dobro, ali moraš mi malo reći nisu ko mi su naši- hrvatske sponzoruše, to bar to možeš reći. Najveće. Čekaj, da Poznata je pogledam. repericu, bez dlake na jeziku, prema tome. Mislim da ću danas imat dlaku. Imam dlaku. Da je vidim.